Ko te uhu anau te whiriani mane e tau ai ki vele ia te hoa o te pule o te komisio o te Pasifika Saute o whakahoko ai tana ahi aholua. Ne ko te aho pe aia ne to e tau ai ki futuna mo te tahi whawhine ko Rolando Tolu, takitaki aia o te pilo o te hahai whawhine i te whono o te Pasifika Saute. Ne nā kau ngā wholau mo pipi na tahi mili, sika laipe o te konsei whakatelituale o te hahai whawhine o uvea mo futuna. Ne kau i te wholau aia mo te pule o te televisi o te ngāwe kelo a paongo Bernard Guégan. Ne whaia i te whelave i whakaapa ki te angai atu i angai fō. Ne whakahai sa atula ki te wholau ngāwe, te loto o te kau aliki ke toko ni mai te CPS ki te langa whenua, tā whito te akoi o te whakamaa, te ako ngāwe maa olunga i te ngāwe ke lemo te ngelu ki te kautupulanga tā whito. Ihi whaahi ne tala noai ko te whakamalohi i o te whakahila agi te la a i a lofi, pea mo te mai o ni tohi mai te CPS. Ne toi whai mo te whakawhelave i ki te angai a kaleta o nai nuku, he toi whakaamu mo tana kau aliki, ke putuputuanga ni whelongoi a te CPS mo futuna. O whakahaha mo whakamahi noai e Lord Angelinam, te tupuanga o tana wholau mai, ke na ilo iai i te uloto mo te uwhakaamu o te haha i o futuna, o uhinga mo te whakalakalaka ki mua o tana tau whenua. Whiriani mahiri ho ata, ne whanoi i a Lord Angelinam mo te haha i whawhine ngā ue whakawhenua o alo. Ne lahi ai te uwhakaamu a te haha i whawhine ne whai ai. I singa veia, ne taranoa ia i te ngelu o whakahai e te kau whawhine e na tau whakaamu ke maoni kupenga whaou pea moni aisi. Toi whakaamu ia te haha i whawhine ke whai moni ana tau o loto ke tauai ia te lau akau mo te fua i akau furipe e aonga ki te kai. Me ane e mole he whakawhihiki ai a te upule o te uselevisi ngāwe ke re tatau o uvea nei pea mo futuna. Pea o hange pe ko mea e whakaamu ki ai ia te komisio o te Pasifika Saute, ko te haha i whawhine ana tau whainga i whakamaloto loto ia te langa whenua i futuna. I te manatu a te whawhine o te CPS e mauhinga ia te ngāwe a te whawhine i te langa o te whenua. E whē ia furipe la ia te uwhenua ia ae o te Pasifika Saute, pea mo te Mikronesia. Toi mauhinga ia te ngāwe a te whawhine i te ako o te whanau, pea mo ihi ngāwe pe la ki te kumi o te mauli o te whamili. Ne toi a ahiai i a Lord Angelinam ki te ngāwe anga kawa pea mo te moito onga i futuna. Pea ne toi whealai i a tana whelongoi pea mo te tepite Victor Brial, pea mo te kau whono whakatelituale, pea mo te kau takitaki o te potu whakatupulanga o futuna. Ne fia i a te whawhine ani i te ufualelei o tana uwhelongoi, ne wheala o whai i tana ahi ani ne na whakahoko i futuna.